Assalamu alaikum, hürmetlik әсіз экран алдыда отаған қадірлік телетамашыбын. Эфирда Қадам телеканалы тағдым қылып отаған азырқы заман қахраманлары намлық программасы сілер білән білән мән Абдуманап Махмучан. Программамыздың мәқсіті болса, жәмиятлік ішлада пал қатнышып келіп атқан. Милletimiz үшін тәр төгіп келіп атқан жігіт башлары, ханым қызлары, шындақла ақсақалла кеңеш әзаларыны сіз білән Биллә тоныштырыш. Бүгін болса біздің программамызда мехманда Алматы шәһәргә қарышлық Işçılar мәхәлләсенең баш җигит Самсақов Мәхәммәтҗан акымыз. Мәхәммәтҗан ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Эфирымызга хуш кепсез. Рәхмәт. Әнде бүгенге сөһбәтебезне мошы өзеңез башчылык кылып аткан Işçılar мәхәлләсен башласак. Хош. Әмді İşçılar мәхәлләсе zamanı kaçan 1956 yılı kurulgan. İşçiler Meclisi de nurgun yaxşı adamlar turup hedima şularning balaları, kızları, nevirleri turup kibatıdı. Nayeti yaxşı, inak jürvatimiz. Aşınınca Allah'a bir şükür deyimiz. Hemisininki yeterlik, hemisi turmuşları yaxşı, yaman değil bulmaydı. Şununla nem desek oldu, hem de günden günüge gülünüp, balla ösüp, çoğun bulup, hazırki günde Uygur mektepleri içilip, gezitlerimiz çıkıp, şundak jürvatimiz, gezitlerimi yezilip, hazır hemisi okumuşluk boğanlıktan, şunda gezitlerini okup, seninki programı, tan programısını görüp, hemisi bek hoşal. Ne deyimiz hem de, məlimiz yaxşı, Uygurlar nurgun, şunun için hem de ilacı olsa, Allah Teala nesip kısa turmuşumuz maşındaq iqib ketib edip Allah'dan tileyimiz. Әнде өзіңіздің тегіңіз хақыда етіп бәсіңіз, нәтижелі қандақ айлы дүнияға келдіңіз, шындақла жігіт башлық қызметіңізге қандақ орынлаштыңыз? Мен болсам gödek vaqtimda 1956 yılı opam bilen dadam vatandan köçüp Kazakistan ülkege kelgen. Meşede bir yıl Çelek rayonunda turup, keyin Almatıga köçüp geldik. Şunun bilen Almatıda yaşap turvatımız. Biz bolsak, semiyerimiz burun Ismu Petnas degen mahallede turup, keyin dadamlarga alet öyleni berip, kengerek öyleni bergenden keyin özüme semiye kurup, şu İşçiler Meclisi'ne köçüp meşe geldim, meşe turvatıma. 214. yıldan tatip, jigit vişilikka meni saylap jüt. Saylap jigit vişi dep koydu. Şunundan şu gün geçe, jütninki arısı da jürüp, jütninki hizmeti de jürvatıma, yaxşı yamallıqni jüt özü demese, ben özüm kadar deyim. Baha verme deysiz. Kadar baha verme. Hem de jütkile mada oylaganda razı dek buldu. Şunun için ilaç olsa keçi demey, gündüz demey, Xudayım saxlasın, valla kazalardan hoşal xoramlık bir işler bulup kalsa berip, kaygı işladıma berip katlaşıp, Xalqninki çoğunluğa kalmadı, yaşla. Yaşla tolu bilmeydi, anca aşılağa yol yoruqni köstüp, şuda qıdıb jürvatimiz. Bugün güngiçe aşında jürvatimiz. Әнде сілердің пікірлеріңланы тыңшап, ұрпа адетіміз бойынша кеватқан жұрт ішіде халық қандақ? Hem de örf adet, resim kaydı degen narsa biz Uygur'da ba. O naati mada degende
turmushimizni ilgari bosqizib, turmushimizni yengillashtirib, bolalarni tarbiyalaydigan shu urf odat bilan shu qoidalar, rasmiy qoidalar. Biz Uyg'urninki o'zinglar bilsizlar. Her milletde özününki örf adet resmi kaydıları var. Bira biz Uygurlar şununla bek köngül bölümüz. Neymiş ki dese, atı babamızdan kivatıdı bu. Neçimin yıllık terbiye aşındak neslerini biz isimizden çıkamay, balcaklarımızla şularını ügetkeş. Özümüz şunundan faydalanıp jürvatkan. Şunun için de hem de ilacı olsa ballarımız çetkik etmişsin, başkık etmişsin. Şununla merhum dadamınki diyen gepleri vardı. Oğlum eğirçilikten kaçma, kuruk verdi birkaç açma. Sözüngüme iyi bol, nefsingüme iyi bol dep. Şunun için ilacı olsa şu bir diyen gepni söz bir kulak işki digendek diyen gep sözünü tutup aşının bilen jürvatımız. Juttuma yakşı, juttumuzma şu ben yalnız emez, benim yardımcılarım nurgun, her bir koçuda özününki bilgi dep koymuş, koçununki çoğları aşılar bilen jutni saklap birlikte inaklıkta şuna kılıp jürvatımız. Endi ahırkı yıllarda özünüzge ma'lum bizning elimizde, elimiz emas, butkul dunyo yuzida bunu pandemiyaga bag'ishlab ko'plagan ishlar chekintilgan edi, ag'riqqa tufayli. Hozirgi vaqtda endi kichkina aksincha barliq narsa asta-asta o'z o'rnlariga kelib, ya'ni shu to'y to'kinlar bo'lsin, nazar chiroqlar bo'lsin, ya'ni shu boyaqi mehmonlar bilan birga uzutilib o'tkazilyotdi. Mushunga bag'ishlab sizlarning jutti qanday? Bizning jutumuzmi shu? Endi ağrıq degen ağrıq. Allah'dan kelgen narsa onun birden degil bulmaydı. Mada degende zang sana bakmışsa sen zangı bak deydi. Şunun için devlet ilgisi pandemiye geldi. Özün çıkmanla resmi kaydılar bu işi jutsanlama onca jığılmay. Özanları saklanla özanlarını. Dep degellikten bizden juttuma şu. Nurgun jığılıp ketmeyimiz. Ama yalnız bir adamınki bir şığa bir eğir işler kelse o yalnızçılık degen yalnızçılık. Şunun için el ağıyla yenideki kom kıyırındaşları, hoşunları kelip köp bulmay 15-20-5-10 adam kelip aşınınki ödüdüden çıkıp bizimize jığılmanlar dep hükümetinki kanunu boyunca kanunga boysunup jüreydik dep halkını şunu çakırmız. Halk mı bizni tınşap aşındak yol yorak bilen çıraylık jürvatıdı. Endi ağırlıkla Xuda saklısın, bugün günde azıyvatıdı. Bizning mədədimə nurgun işlamı bop ketdi şu ağırlıklardan. Endi nemdegili oldu. Bağallağa cennet, qağallağa salametlik olsun. Ölçüderi balcaklarınınki kızgını görsünlenmiş. Şu. Endi Mehmet Çanaka moşu jut içinde yani işçiler mahallesinde addi xalqning arsida özünün şəxsi hayatıga bağlanışlıq sualları bilen yoki bo'lmasa ailesiga bağlanışlıq məsələləri bilen fikir sorab keldigan insanlar bolamdı? Elbette boludu. Elbette boludu. Bu dünyada hemmini biladigan adam yok. Şunun için keldi. İşini qanday qilsam bo'ldi, bunu işini qanday qilsam bo'ldi deb masala so'rab keldi. Memüze öz beşimge elipla mandak kıl andak kıl delemeyme. Bizim məlide özemge okşaş minudun çoğarak 4-5 adamlar var. Şular bile məsləhətləşib bir işler bop qalsa. Məsləhətləşib bunu qandak qısak oldu. Qaysı toğra, qaysı natoğra.
dep şular bilen maslahatlashib bir hükümni çıkarımız. Şunun güzel xalqma razılığını bildirip bizgime kaçan bolsa kelip sizlerning to'g'ri ke sizler deganlar so'zlar to'g'ri ke deb oldimizga keladi. Biz hech kimni qaqmaymiz, yo'q demaymiz. Her qanday odam kelsa marhamat kelib savolni qo'yinglar, savolinglarga loyiq javobni qaytaralaymiz deymiz. Xalqma bizdan tortinmaydi, keladi. Shunday yerlarda biz yurtimiz bilan chiroyli umr surib yuribmiz. Ассаламу алейкум, меня зовут Бахтияр Малаудов, я житель рабочего поселка, знаю Мухаммеджанака уже 15 лет, знаю его с хорошей стороны. Его общественная деятельность приносит достаточно много хороших положительных результатов. В нашей махале мы это чувствуем по общественной работе, по организации назиров, различных других мероприятий. Ничего плохого о нем сказать не могу. Сәлеметсіздер ме? Мен осы қызым Қайрат қызы Адинаның анасымын. Атым Айгүл. Осы Алматы қаласында рабочий поселоктың тұрғынымын. Қызым 14 жаста. Осындай ДЦП ауруымен ауырады. Сіздерге айта кетсем, өзім толық семья, жолдасым бар, 3 балам бар, 2 немерем бар. Осы рабочий поселокта тұрамын. Осы рабочий поселоктың тұрғындары Магометжан Ақсақал бастаған бір топ азаматтардың көмегімен әрқашанда осы баламызды елеп ескеріп, қуаныштардан, жаңа жылдық мерекелік сыйлықтары болсын, көмектері болсын аямай қолдап жатады бізді. Оларға алғысым шексіз, рахмет. Аттарын айта кетсем, көп азаматтарымызына Ришат аға, Сұлтан аға, Кенжебай аға, Магометжан ағамызды бастап осындай қамқорлық жасап атады. Өте көп рахмет, алғысымыз шексіз. Әрқашанда келіп, жағдайымызды біліп, қандай көмек қол ұшын беру керек екен сұрап келіп кетіп жатады. Рахмет сіздерге көп-көп. Ассаламу алейкум, hürmetlik жұрт. Мен мұшы жұртты тұрмы, рабочий поселокта. Төлегенов Долқын. Тұрватқаным хел жыл бол демейді. Шүнчік амдан мәл. Поселокта бір-бірімізге әміміз ярдам қылмыз. Шу мәйді біздің жігітбеші Мәмәтжан акам бүтін мәлігі біздің мәлімізді қарайды. Шүнчік амдан ярдам болсы ярдам ба. Бір-бірімізді бияды ташылап ешкім ұндақ нұқымаймыз. Бұл жұртта мен көчінікке жігітбеші мен сайлап қой демейді. Жұмыш көчілаға қараймы. Біздің мәлді шүнчік тынышлық әмісі те жаман тұрды. Әнді ұрп-адетке бағынышлық сіз бая етіп кеттіңіз. Барлық ұрп-адетлерінің әмісіне рәсім қайдыларымызны жұт ішчі болып орынлаймыз деп. Мұшу ұрп-адетке бағынышлық қазіргі вақытта бәрі-бір мұ ғайы бір аты болырымыздың кеватқан ұрп-адетінің бәзі бір пәйтлері өзгертілді. Сіздің көңіліңіз сүйшемді мұшу өзгертілген ішіладың? Әмді әмісі дұрыс дегелі болмайды. Немішкі десе, сәбәп өзгіріп атыды, zaman өзгіріп атыды. Мен бай етқандак, zaman саңы бақмыса, сән замаңы бақ дейді. Өрп адетлерінің арысы да әқиқатен, мана, 3-ні қыма, 7-сіні қыма, 40-ні қыма деген кәп сөзді, о болмайдыған кәп. Немішкі десе, ашының да о бір фундаментқа оқшаш. Misalen, 3-ні берді, өйді жығызары, қайғылық. Шыныңға Allah'ını çağırıp nazır kılıyordu. O nazır degini imamlarının deyişi boyunca şularınki gepigi men düşünüme. Bu bir sadıka. Sadıka dep şu dastan yiyip mimarlarını çağırıp şular bilen hatmi Kur'an okutup dua kılıyordu. Endi burunqi zamanlarda bolsa baylar gadaylarga sadıka dep
mal bolsun, nan bolsun, göç bolsun, şularını takıtıp, sadık edip verirdikke. Ulamıgın hazır çıraqını ötküzdüğün. Gadaylar bir daha. Bugün günde Xudoga şükür gadaylar önce yok. Bir parçadan zar bolatqanlar yok. Şunun için jutni çaqırıp, jut to'nigan adam bo'lganlikdan, şununğa ölgen adamga duo kerak degandek, kelib ko'pchilik duo qiladi. Yetisida shu. Yetisida kelib shunaq jut selib, endi jutning sababi jutsasimi bo'ladi, samusimi bo'ladi. Bu örpü adet bo'lib qolganlikdan jut soladi. Bo'lmasa jutmusundan, nanmusundan. Yeydigan narsa. Shunga o'tirib qo'yib, Qur'on o'qiydi, duo qilishadi hammasi. Shunga endi oxirisida payshanbaliklari bor. Payshanbaliklarga gayada voy hammasini deb hammasini chaqirdi. O durust emas. Asli payshanbalikka urug' tuqqanlar keladi. Jiroqdan keladi, yaqindagilar keladi. Uydan adam chiqib ketgan bo'lganlikdan kelib uydagi sahibxonniki ko'nglini elish uchun shunga o'zi mana ta'ziya bildirgandek bo'lib kelib shuni uyga bir kun o'tirib g'am qayg'ulardan neri qilib ketgan odamniki yaxshilikni hammasini deb uydagi sahibxon bo'lamdi, baljoqlar bo'lamdi, shularni ko'nglini elib chiroyliqini duo qilib chiqib ketadi. Endi bu endi nima deganda urf odat. Urf odat degan burundan kelayotgan odat. Odat bo'lgandan keyin biz Uyg'urninki o'zininki tutayotgan yo'li bor, gap so'zi bor, odat bo'lib qolgan ishlar bor. Shular bir yomonlik keltirmaydi. Yomonlik keltirmaydi, birlik keltirdi. Bir bo'lsa, hammasi daqam bo'lsa, qaya yillab ko'rishmagan odamlar shunday yerlarga kelib ko'rishib qoladi, bir-birisi bilan paranjlashib, uyiniki ahvollarini o'qishib, yaqin bo'ladi. Bu odamni yaqinlashtiradigan ishlar. Agar bo'ldi ketdi, vasallam deb ketadigan bo'lsa, o adamga kuni ketaverdi. Biroq urug' tuqqanchilik, qo'lim qo'shnichilik, alag'ini birodarchiliklar hammasi shuning bilan asta yo'qib ketadigan gap. Bizning Uyg'urninki birligimiz shuningda. Shu odatlar bilan turish. Rasmiy qoida shu. Rasmiy qoida degan demak mehmon kelganda qo'lga suv elish. Shu bir qoida. U xuddi bizda mana cho'nglar deydi, meyitga suvni üzmey qo'yaverdi. Adam tirik adamning qo'liga kam deganda 3 qatim shuni uzib qo'yish lozim. Shular hammasi rasmiy qoida. Qoidani buzib yotgandan keyin uning kaynidan yana bir ishlar chiqadi, buzildigan. Shular boshqa bir ishlar chiqilib, bizniki o'zimizniki qoidamiz buzilmas uchun biz uni rasmiy qoida deb mahkam tutib yuryapmiz. Yoshlarni shuni o'rgatyapmiz. Shukri, yoshlar hammasi shuni bilib, ko'rib, mashtaxga deb, men o'zim bo'lsam, dedim, meni dadam marhum, Umar Beg bo'lgan. İsmi Bitnas degan maydada. Shu dadamdan men shuni ko'rib, qulog'imga singan uchun, ko'zim bilan ko'rgan uchun, shuni bugungi kunda xalqimga shuni yetkazib, tushuntirib, shundoq bo'lsin. Dadamlardan keyin biz mana qoldik. Shu urf odat, rasmiy qoida bilan yuryapmiz. Hech bir yerda uni yomon degan odam yo'q. Har qanday bo'lsin, boshqa bir millatlar bo'lsin, shundan zo'qlandi. Sizlar qanday yaxshi sizlarda deb shundan zo'qlanib, sizlardek bo'lsak bo'ladiki deydi. Shuning uchun bu rasmiy qoida, urf odat degan narsani faqat tashlamas kerak. Endi 3-ni, 7-sini bir qilib deganlar bor. Uningga mayli, sharoitiga qaraydi. Navoda jiroqdan kelgan mehmonlar bo'lsa, ular 7-sigacha ya 40gacha turamaydi. Shuning uchun
meşede hem üçü hem yetisi dep sadıkını berüteylik. Dep aşı uruktuqalla şunun maqul dep üçünü yetisini bırak berüteylik depla keyin öymü ketip kaldı. Bırak yetisi bulgandikini ya beşi ya yetisi azak kazan kayıntıp yana sadıkı hesabıda kelem geldiğe, kegeldiğe bulup aşılar bile bildi gızalışıp, tamak yeşip, çay içip şunun bilen taraydı, kırkıdımı şundakla. Şunun için yok ya da andak boptu, bir ya da bandak boptu degen gap söz, o yağan söz, köpüncüsü şu özümüzünki burunku örp adet resmi kaydı boyunca manguz batıdı. Şununla biz Uygur boğallıktan özümüzün Uygurluğumuzni şunun da bosuma köstüp aşına kadar balcaklarımızı terbiyelep şunun bilen kit var. Endi Mehmetcan aka, hazır söhbetimiz örp adet toğrusida болатудum. Ушу урп адетке багынышлык яны bir суал sizge koysam. Endi her bir jutta, her bir ailede dinni iş-çarlarını ötküzügen peytler boldu. Mesela jitseliş okşaş bolsun yoki bolmasa şu ölgen adamның ölgen күнү haqiga jitseliş işleri bolsun, her türlü dinni işlerimiz köp go bizning. Şununga bagынышлык Kur'an okuzdigan күнләр boldu. Endi men bizning YouTube kanalımızga kelgen bizning көрерменlerimiz tarafidan koyulgan sual bakan, şununga bagынышлык. Mundaq bir sual koyuptum. Eğerde muşu dinni iş-çarlarını ötküzüş üçün ayet okuzdiganga jut işçide jut çoğunları bolmay qalsa, mollunu çaqışqı boldu endi elbette. Biroq şu molluğa biz özümüz tarafidan özümüzning bir razılığımızı, yani rahmetimizni etişimiz kerakmi, yoki bo'lmasa mollaning atqurdigan o xizmatimi, vazifasimi degan savol qo'yibdi. Asli bu mollaningki o'zininki qildigan vazifasi. Bizda sizlarning jutdi qandaq? Bizning jutdimi shu endi Rahim Qaracı deb bizningki imamımız bo'ldigan mollamiz. O'qib, nati gрамотный shundaq manda deganda diniy tarafdan nati pishiq shundaq bola edi. Merhum qaytib bo'lib ketdi. Onun o'rniga shuning shogirdi hozir bugungi kunda Kenjibay. Şu hazır bizningki imamımız her qanday ishlar bo'lsa shuni chaqiramiz. Kelib Qur'on o'qiydi. Duo takbirlarni shu o'tkazadi. Hamda uninki kelishi, ketishi gayda yaqin ya bo'lsa piyoda, jiroq bo'lsa mashinada shular kelib ketadigan ishlar bo'ldi. Hamda ishlamaydi. Ishlamaganlikdan kelib bu qildi degan, o'qidi degan so'z o'zi bir emgaklisi bo'ldi. Demişki dese, bu Türkiye'gen adam birdenci onu ilmi bo'lmay qoldi. O'qiydiganqa. Enskin Türkiye'gen adam o'qib ketemeydi. Bu ko'pchilikning orasida imam o'qish kerak. Endi elag'ini bo'lsa, 2-3 adam bo'lsa kirib, payt qilib Kur'an o'qib chiqkesi bo'ldigan gap. Mandaq murasimlarda, nazirlarda imam chaqirib, imamga Kur'an o'qitimiz. Özümüzünki egisi o'zi rozilığını o'zi bildirdi. Birisi pul bilan bo'lsa, birisi bir patmis tamoq bilan, bir nima bilan rozilığını bildirdi. Endi o rozilığını bildirmasa, yana bo'lmaydi. Har qanday adam qilgan emgigininki nimasini ko'rish kerak. Yaxshi emgak qildimi, yomon emgak qildimi, qanday qildi, uyning egisi shunga rozi bo'ldimi, bo'lmadimi? Shunday qilgandek bo'lib, egisi rozi bo'lganligini bildirgandek bo'lib, imomni rozi qilib, birda patmis, birda aqcha, birda chiroyli gap so'z imkoniyatiga qarab. Demek uy egisi o'zi rozilığını berish kerak. Albatta. O'zining uy egisi. Biroq mollalar tarafdan, imomlar tarafdan o'zlarining qilgan emgigi uchun o'zlari talab qildigan huquqi yo'q ularning. Ya'ni bu ularning diniy vazifasi. Diniy vazifasi
Hem de kana desem boldu. Öyünün iyisi, Navada öyünün iyisi. Aşını ben razı kılattım, imkaniyetim yok dese, onun gibi moğlu makıldaydı razı oldu. Eğer elağinlere gelip, Sahip Han'ın ki mümkünçülüğü yok ki biz razı koyalım da razılığını kısa, o mu bulduğun gibi. Onun kıtuğun hiç de yok. Bırak, koymuşsak, böyle tok digende, imam, böyle oğuştu etmedim, imamma razı bulup ketişi lazım. İmamma razı bulup ketişi lazım. Öğüsüme razı buldu. Şimdi bu bir yerde sen bana falançı be, pistançı be degan gap söz yok. Endi bu tamashabınның bu koygan sualı men orunluk dep olayman. Sebebi bu gündelik hayatımızda orun ep turduğan işlerning biri go. Şunlaşqa men bizning tele tamashabınımız özün sualıga cevap aldı dep ümit kılman. Assalamu alaykum. Mana bugün biz yığılıp kaldık. Balam bile kışkine özümüz toğru it bildiğanga. Men özüm İsa Kencevay bulma. Polkovnik zapası. Bugün milis işligen. Şu 2007 yılı pensiya çıkıp 2004 yılı amir balımız toğuldu. Şu diagnoz DCP dep koyup детский cerebral paraliz dep. Şununla pensiya çıkıp şu balını devamlap hem yapıp Xuda şükür bugün günge mana saqayıp оқушыларын төгітіп, азыр колледжде оқытыды. Мұшынға лайық біз бір ағайындар білән фонд ашқандық, фондны Амир деп қойдық. Мұшы балымыздың итіне қойып, Амир деп фонд, благотворительный фонд, şu nakab балаларға ярдәм қылдығанға. O fondumuz уже 10 жыл болып қалды. Şu бұн город бойынша işlеп, әмді мұшы мәл тоғылық, мәлді işlеп атымыз, уже қанша жыл болды, мұшы bizning kafemiz var meşede ağinlarning ustam deganning. Aşı bizga har yil berdi, biz shunaqa bolalarga mayram qilib podarklarni keltiramiz. Mushunga eng qo'shilib yordam qilgan mushu malimizning bolalari yigit beshi mana Mamajon akamiz har doim jig'ib bolalarni jig'ib xonim qizlarni jig'ib shunday yaxshi sponsorlarni tepib biz bolalarga qo'llayapmiz. Bugun kunga rahmat mushu og'inlarimizga, mushu Sultan degan inimiz bor, Rishad degan inimiz bor, yana bir sing'imiz bor, Mehribon degan hozir kelib qolar umi. Mushu har yil mana qo'shilib yaxshi o'yinlar o'tkazyapmiz. Hamda malimizga rahmat, yigit boshlig'iga mana Abduvali, bizning kassier Mamajon aka yigit bashi, shu biz cho'qim mana yaxshi qo'shilib ishlayapmiz bugungi kunga. Kelajakda bizning xeyli planlarimiz bor. Hamda hozir bugungi kunda mana Uyg'ur rayonida biz bir uy setib olib, hozir uchastkasi bilan Xudoyim bo'lsa az kundan keyin mana proyektlar chiqdi, dokumentlar chiqdi, shu bolalar qo'shilib ashada bir naqa bolalarga bir uy sepaylik. Uy emas, hamda sentr поддержки дейміз де, ашақ нақа баланы қолдайдығанға. O район неміштейміз, әмді біздің районымыз бұғын ашады ішлеп шыққанмен, әмді Алматыда xeyli бар біздің центрлар ярдам қылдыған. Бірақ şu район, Яркет, Нарын қоллады, әнді yok. Шының үшін біздің ашақ үмітіміз бар. Ашады ашақ центр ешіп, нақа балалар ярдам қылып. Район өзілділі 350 әдемдің балды көп нақа балалар бар. Şunun için her yıl biz aşağı barımız, yardım kılımız, şu yeni yılın aldı da yeni yılın için padarklarını yapıyoruz. Bir yıl mana bu ağinimiz Sultan degen ağinleri koşulup yaxşı bir medikamentlarını kılıp biz bir yıl apırpadık aşağı. Nayet ula hoşal oldu. Hem ulam kütüvatı da hem de bizden başlar bu sente işlep kişinin bizden balalarını. O только yardım kıldığan emas, hem de yani onun başka devamlaydıgan, yani köp bizde ata-analar uyda oturup kalgan balalar var, talantlı balalar var. Bak ular hiç kim köz samaydı. Biz şu meseleyi kötüreldeyimiz, gelecekte şu balaların çıkıp, resimçiler var, nakşidiganlar var, hem de akıllık matematikler var.
Şunga aşlaq ümbütümüz var. Amir balımız bana bugün günde bana okuyatıdı Toretski, Kazakistan Toretski Kolej degen var. Aşnında birinci kurs düştü. Öz aşı kolej deyip grant boyunca düşüp bana hazır gelecekte periodçuk bulmadaydı. Öz aşı jurnalistikini bulmadaydı. Yaxşı gördü aşı futbol dese özünü birdi. Bana meşet körvatslam şu. Hem diplomla hem benimle şu Amirniki. Özünün vaxtida bir yıl tüketti bana 5 yıl mintayn arifmetika degendi xeyl okudu. Juqur dereceler gitip bana bir yıl özü tüketti. Ondan başka yani şahmatımı yani oynaydı. Şimdi Xuda şükür bana xeyl yaxşı saqaytdık. Aşı Amir qarab yambır maçlar nakab ballar şunu aqsıcı bizme maçlar bolsaq bizme maçlar bizni böyle qoldысы dese köpünçilerinin bana atanlığı bolsa datsı ketidi uydan anısı qaldı yalnız ya mamıs var. Şunga aştaqlağı yardım qilishimiz kerak bizga. Qo'limizdan kelgan rahmat maşlar sponsorlarga, aile ag'inlarga, mayliga maşlar bizni qo'llayotgani uchun. Bizning mamlakatimiz yaxshi mana prezidentlarimiz xeyli ukazlarni chiqib, shu nakab ballar to'g'riliq. Onun biz hozir shunday yaxshi yordam qilyapmiz. No, в основном davlatman shu город bo'yicha ko'p bor, yezlar az. Bizning shu kelajagimiz shu yezni yezlarda ishib olsak, shu yezlar kishiga yordam qilsak amdan bo'ladi. Shu vaqt deydigan so'zim hozir mana mumkin Amirchik balimiz bir ikki so'z deydi shu ballarga hamda kelajak mesela kimning atanlığı va kimning balları bo'lsa, ular hamda qo'lni qanaq deydi, hamda bunday aytmasa qo'lni to'van tushamisin, qo'l bilan yordam qilsin. Nimish deganda damolsa, ko'ngli bo'lsa, kelajakda bal saqaydi. Saqayib ketadi. Eng cho'ng nim kerak, yaxshi ko'rish kerak bolalarni. Shuning uchun mana bugungi kunda rahmat sizlarga, bugun kelib mashtaq bizga ko'z silib, ko'ngil sabab bizga o'nayt yaxshi. Nimish deganda mana hamda buni ham bir atanlar ko'rsa, ularga hamda biladi. Qandaq biz ham yerda abilenlarni beramiz, sotsiyetlarda hamda mashtaq qandaq bir so'rag'anlar bo'lsa, so'ranglar qo'limizda yordam qilib beramiz. Hozir ko'pinchalar mashtaq bal paydo bo'lsa semiyada ular bilmaydi qayerga borganini. Shuning uchun biz ashuni to'g'riliq yaxshi ishlarni qilyapmiz, yordam qilyapmiz. Bizim qo'llayotgani shu Aruzhan sayin mana Amirni yaxshi biladi. Kelajakda bunga shunday yaxshi yordam qilgan. Hozirmi biz tesni kontakt degandek tutyapmiz ashlar bilan birga. Mana shu Amir qarab, shu Amirning aksi bizning balamiz o'tranchimiz Azim degan. O maşa armilarni tugatib meditsinskiy kollej, fizkultura institutlarini tugatib, hozir mana reabilitatsiya sentrida shu nakab bolalar bilan ishlayotdi. Aslında qo'shimcha yana shu Amir bilan uyda har doim mana buni o'rnashtirib, fizkultura tam LFK degan hamma shunday yaxshi qilyotdi. Ham shu motivator deymiz, shuni qarab shu bolamiz ashtaq o'ziga hunar oldi. Cho'ng bolamiz bilan Kerimjon degan, u mana shu öz advokat bo'lib ishlaydi, biroq uning qo'shimcha yana shu treninglarni o'tkazib, shu bolalarni motivirat qilib, ashlar yana mashtaq nakab bolalarga yordam qildi, yana uylarni sepirdi, hammaning shuni qarab, hammamiz biz shu dunyoda o'zgardik. Shu bizga qarab, shu bilamiz yaqin bo'lib o'zgarib minishga deganda mumkin misol mashtaq bo'lmasa Amir bizmi uni mumkin anaqa ishlarni qilmatdik. Shuning uchun hamda Xudoyim beka avatmidi buni. Avatgandan keyin hamda tushunish kerak. Biz tushundik nimishga Amir bizga keldi bu dunyoga. Biz uning ming qadam shukr deymiz, ming qadam rahmat Xudoyim deymiz. Shu mashtaq bizning bolamiz bor. Hamda kelajakda bu bizning xo'shallik bo'ldigan hamda balamiz гордость наша bizning не то что семьяны, bizning maylini, bizning Olmutini bo'yicha shunday yaxshi biladi buni. Shuning uchun men o'ylayman shu mashtaq qilayotgan ishlarimiz bekor bo'lmaydi. Hamda bunday aytib kelganda shu boyvachchilar bor, bizning mesenatlar bor, ko'pinchilik hamda shu
мечит салды, мектеп салды, біз ашылаға азыр еткізіп жатырмыз. Әмді мұндақ реабилитационный центр деген йо аз именно ашу езілады. Ашылаға азыр біз итайдаймыз, әмді ашылақ қол дәппәсі бізге, бізіне машылақ пәсі біз найт яқшы болаттық, хосен болаттық, біздің балларымыз ашу шәді кішкен дәм алып жүрсе, найт яқшы болаттық. Ассаламу алейкум, меня зовут Исаев Амир, мне 17 лет, я болею диагнозом ДЦП, но благодаря моему папе и всем тем, кто меня поддерживает, я смог добиться огромных трудов, огромных высот, и я очень этим горжусь и хочу призвать всех людей, всех родителей, у кого есть проблемы, у кого болеют дети, чтобы они тоже не сдавались, чтобы не бросали своих детей, чтобы помогали им быть лучше. Я верю в них, верю в людей и хочу сказать спасибо. Здравствуйте, меня зовут Азимжан Кинджибаевич, я брат Амира, также я инструктор ЛФК, работаю в детской реабилитации по направлению детский церебральный паралич у детей. Работаю в этой сфере уже более 8 лет, и за данный период времени я провел много процедур, работал с разными детьми, и могу точно заверить, что нет определенного метода лечения, который может подойти всем особым детям. Должна быть определенная индивидуальность, должен быть определенный подход. Сейчас в нашей стране проживает очень много детей, порядком 19 тысяч с таким диагнозом. И, если честно, в нашей стране не хватает реабилитационных центров, потому что они просто напрочь забиты детьми. И многие дети вообще даже не имеют инвалидность, не получили, но у них по их состоянию они инвалиды и до сих пор не имеют такого статуса. И не получают вообще никакого лечения. И это плачевно. Я бы хотел бы, конечно, чтобы центров становилось больше. А вообще, конечно, была бы моя воля, чтобы все были дети здоровые. Но, как мы знаем, что на все воля Аллаха. И происходит именно так, как есть. И мы должны, конечно, верить и стараться все делать, чтобы дети были здоровыми. Сейчас, в данный момент, мой отец и я как-то планируем уже постепенно открывать центр в Чунже. Я думаю, что уже в ближайшем будущем он уже начнет работать. Я думаю, что там, в Чунже, которым тоже немало детей, получат хорошую уже реабилитацию, начнут получать точнее, и поможем там детям. И, конечно, еще бы хотел сказать, что в любом случае надо заниматься. Родителям обязательно нельзя руки опускать. Нужно идти до конца, даже если вы знаете, что у вашего ребенка тяжелое состояние, тяжелая степень. И в любом случае надо верить и идти до конца. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. Я Хашимов Арслан Аламджанович. Живу в рабочем поселке уже более 5 лет. Общаюсь с общиной рабочего поселка уже на протяжении, наверное, всей своей жизни, так как корни моих родителей исходили тоже с рабочего поселка. Что хотел бы сказать? Я очень рад, что в нашей жизни, в нашей стране, как говорится, здесь у нас есть община уйгурская, что мы в ней находимся. Мы очень рады будем всегда видеть всех, кто желает вступить в нашу общину, в нашу махаллу, рабочий поселок. Благодаря тому, что занимается мамочкам наш Жигит Беши благотворительностью во всех общественных делах нашего поселка, большая заслуга. Естественно, еще большая заслуга тех людей, всех нашей общины, что очень дружно живем. Хотя и в такое время у нас хоть тяжело бывает в стране, все есть перемены некоторые, но все равно мы добиваемся хорошего, как говорится, резонанса, чтобы он был положительный. Благодаря нашей общине тоже был открытый фонд
Директор фонда является у нас Кенджибай. Вот, Исаев является директором. Мы тоже с большой радостью вошли в этот фонд, помогаем, чем можем. Естественно, наши друзья, соратники, есть некоторые те, которые даже не хотят открываться, говорить, что просто будем инкогнито помогать, делать для детей ДЦП. Жизнь на этом не заканчивается, наших одаренных детей. Я надеюсь, что не безразличные люди будут, которые будут помогать чем-то, как-то в наших хороших деяниях. Салам алейкум. Меня зовут Михрибан Аббасова. Я с города Жаркент. Я мама особенного ребенка. Сына зовут Михершат. Вот. Мы вот с Кенджибаяка, с фондом Амир давно дружим. Познакомились, конечно же, благодаря нашим детям. Вот. И так как мы сами изнутри знаем нужные, необходимые, наверное, скажем, вещи, дела, да, проблемы, да, вот так, ну, если можно как-то, ну, как-то со стороны, да, действительно, кому-то это проблема будет, но так, мы изнутри, для нас это как-то проще, наверное, поэтому и хотим, чтобы не только у наших детей было все возможности, которые действительно, на самом деле, возможно сделать, и оно есть, а вот в селах, ну, я сама Жаркента, Кенджибаяка, вот Чунжи, вот, который сильно хочет старается помочь сельским детям. Это очень круто, и я действительно хочу поддержать и поддерживаю, чтобы дети из поселков, сел действительно могли полноценно быть в социуме, да, и охота, чтобы все дети, не только в городе, но и в селах, поселках были в социуме, были полноценно в кругу людей, чтобы не чувствовали себя дети ущемленными. Вот, и когда есть возможность посодействовать этому, почему бы и нет, и хотелось бы всех призывать к этому. Это благое дело, это на самом деле воздаться от Всевышнего. Каждая мелочь, наверное, которая старается каждый человек какой-то вклад внести в это дело. Вот, ну, я как мама скажу, что на самом деле любая помощь, внимание даже элементарное, это очень ощутимо для каждой мамы, для каждой папы, семьи, это большая поддержка. Поэтому давайте все вместе сделаем это добро, это действительно та любовь, в которой нуждается каждая семья с ребенком особенным. Әнді Мәхәмәт Чанака бая мен етқынымдек біздің интернет-тор бәтлерге кеп еткен суалла халық тәріпідің нахайты нұрғын. Шуланың бірі яны мұндақ суал, рұқсат болса мен қойсам. Азырық вақытта әнді білсіз яшланың тәлім тәрбияси башқычан. Яны бұрынғы вақытки тәрбиелеге оқшымайды. Мұшу жәһәттін, мұшу тәрбиеге келген вақытта әң алдыңқы мдақта етқанда асасы рөліне атқырдыған бұл атанла ailede. Bak болып қалды гай бір ailede вәзіпләнің орылары almışıdığan peytlегім етіп қалымыз. Yani atanlarının vəzifesi ballağa kep қалды, ballarınki atanıға оқшаш қатарлық. Yani bu etmақчы болғаным гай бір атанла балаларының сөздеріне тыңшайдыған күнлегім келді. Мұшыныңғы бағынышлық өзіңіздің ой пікіріңізні етіп бәсіңіз. Ата-аны білен балының арсыдекі бір-біргідей болған вәзіпсі қандақ болушы керек? Şimdi qandaq buluş gerekliğinden degende işki yığız gep bilen degili bulmaydı. Neymiş ki dese balla okumuşluk hazır. İnternet ba, oba, boba şulardan körüdük, qayada qandaq bovatqanlığını, kim qandaq turmuş qurbatqanlığını, kim qandaq nimelerge bir oquşlar, bilimlerge yetkenligini. Şunu da degende ata-ana ömür işlep balını çoğun kılmen dep gay işlaga söz qarap koydu. Balları çoğun boğandın keyin ular deydi apa ya da ma iş mandaktı, bunu iş mandaktı, sizler beni mandaktığınla onda kıldığınla dep kaldığa işler bop kaldı. Onunla ata-ana eğer dürüst düşen gidek olsa ularca onunla dürüst cevaplı kaytırıp ballarını
дұрыс жолға маңғызып, қаттық вақырмастын дегендек, сыйлап-сипап, өзініңке adet boyunca, adet boyunca, resmi kaydı boyunca aşı yollağı ergeçtirip mağdı. Hem de herkes bala onunu, otunu ütemeydi. Neymiş ki dese atanınki tecrübesi nurgun. Hem işlerini kögellikten balısını yakşı bulsun deyip balısıga yakşılıkını tileydi. Gayballar ba atanın gep sözüge kirmeydiganlar ba. Olar keyin günde apladap kıldı. Orunga kegidek olsa orunlaştırdı, bulmasa çatı kılıdı. Şunun için biz yaşlığımı deydiğimiz juttun kama, jut arasıda jürüşken, jut kanda kıvatıdı, şunun köz silip, ügünüp, okup, şunun bile hilki bizim atı bulunuz degen okuşunu balı tüketkendiğin kin meşrepki belgin degendek. Şunun okuşa jutun arasıda jüse, meşreptin içi düzgendek bulup kaldı. Hemini juttun, haylıktın ügünüdü, okuydu, yakşı yege, yakşı yol bilen mağdı. Özem bildim digerle, ular çatı kalıdı, keyin kıyınçılık tatıdı. Şunu kıyınçılık tatması için yaşlar aşındak atanınki gep sözüge kiriş lazım. Yani bir deydiğen, ben dedim, köpkü davetime, nazıklarını aldıma, yağan itma bulguma. Ömür oyun tamaş edip, ham oyunu sen oyulma. Aşında degen gep sözde edemninki kalısı gaydı kep kaldı. Kızlağıma deymiz. Gözelge köz doyar, akıldarga köngül. Gözel bilen gün öter, akıldar bilen hömür. Hem kızlarımız hemisi güzel, çıraylık. Bırak arılarda gayları başka bir işlağı, başka bir yollağa kirip gidiyordu. Şunun için ballağı, oğullağı, kızlağı deydiğen nesiyet gep sözler şu. Ballarımız bugün günde şükri, bizim melde. Yılkı narkoman, andak mandak digerler kıskarıp yok boludek boldu. Şunun için aşınıngıma şükri. Çoğunlar karab жүрді. Hem de çoğunlar digidek ma özüm şu çoğunların katarsız bulup kaldım. Men demetikler çoğun bulup gitti. Bizden çoğunlar kamide digidek. Ballar ösüp atıdı. Her xil yollağı minip kalıdı. Şunun kıza ballağıma, ağınlarımga juttiki çoğunlağı dep koymaya ballarınlağı karınlar. Xevedi bolunlar. Mana hazır günde yollarda ne işler bu atıdı. Aşınınga bayqanlar. Hükümetki karşı çıkmanlar. Hükümetinin gep sözüge kırınlar. Dep aşılarını ballağa yetkizip, ballağın içinde kılıp terbiye edip keltiriyoruz. Rahmet apırın, muşundaq sualımızga toluk cevap qaytığınız için rahmetimizi etimiz. Sizdek danışman jigit beşi bajut men baxtlik dep olayman. Әнде мұшы жұтқы бағынышлық азырқы вақытта жұт ішіде бая сөзіңізді етіп өтіп кеттіңіз. 5 бармақ бірдек емес, әрбір айылының тұрмыш тірекшілігі оқшаш емес, әркімнің өз алдыға қызметі һәм тұрмыш тірекшілігі башқычаң, алайдан тұрмыш жағдайымы башқыча. Мана мұшу жұт ішіде яшаватқан көп баллық ата-аналар болды, ішсіз жүрген әзіметлеріміз болды, яки ağırlıkı duça болған adamlar, insanlar болып қалды. Мұшлаға жұтның намыдың қызмет көстіп, ярдам қылыш işler eslerinin жұтты. Орнын атам ба? Ba, da işlamı ba. Gaylarının öyge ot ketip kaldı. Gayları ağırıp kaldı. Gayları yetip kaldı. Balcakları jırak. Hazır sel bayıp kalsa çetki çıkıp öyseliş şu modu bulup kaldı. Atanları kalıdı, özleri uyakta, bexever jürüp kaldı. Şunun kıza hem de balları kelip karık çıkıdak bolsa karışıdı, bolsa jüt özü biz sual koyamız, jüttün sorayımız, hanım kızlardan sorayımız, kanda buvatıdı, kimnin turmuş kanda karak, aşıla kelip naçar boğallağa yardım kılımız. Bizdenki Kencibay imamımız,
hem bunu nimeninki ağrıçan ballarınki, naka ballarınki, şularınki nimesi qaraydigan bir direktörü. Şu naka ballarga her yılı biz yeni yıllarda yol qilib, oyun tamaş qilib, ularga yardımımızdan köstüp, padarklarını berip, şu ballarınki özüdüdün çıkıp ballarını hoş alqıp koymiz. İkinci boy bolsa, özü şundaq bala, köngünü oçoq, vücudunki her qanday kışı bolsa, mana men dep çıkıdı. Şunun için onunla sizler arqılıq ikinci boyğıma men özüm rahmetimni etip koyğum keldi. Bu bizde canköyər, vətənpərvər, millətpərvər yigitlar nurgun. Hemisinin itini atab çıksam bir gün yetmeydi. Bırak onda ballamacak. Benim özümün yardımcısı Valican var. Şu Valican'a Vali Abduvali dep koymuş. Şimdi şundaq keç gündüz jütninki hizmetide жүрüvatıdı. Benim yardımcım kaçalı Abduvali desem mana men dep ergip sekrep çıkıdı. Şundaqlarga köptün köp rahmet. Aramızda şundaqlar çıkarak bolsa bizdinki bugünkü turmuşumuz yaxşı. Bundan yaxşı bolup ketadi deyman. Әнде мұшы ярдәмчілеріңіз хақыда етіп атсыз, мұшы ярдәмчілеріңіз яшла арсын, нахайды бір активист ясла, келечекте сіздің орныңызны бесіп, мұшы атқырып атқан қызметтеріңізні давамлаштырудығанға сіз ішінемсіз? Mən işinimə onunla. Demiş ki, desə, ballar nəhayət yaxşı. Ballar nəhayət yaxşı. Həm də hazır gündə mən falançı, pustançı dələməyimə. Bırak, ordumuzda turduğan, bizimki əmgəklərimizni, xizmətlərimizni davamlaşdırıb manğuzqadək ballar ba. Mən şulağı işinimə, olamıza yaxşı xizmət qilib, vücudun içində bir yandan qol çıxırıb, bir yaqıdan baş çıxırıb yürüyen ballar ba. Şulağı mən işinimə. Uyghur bayada inaqçılıq ba, inaq boldu, mehriban boldu. Bosuma hazırki gündə mənə dep kivatıdı, özümüzünki ana tilimizni köpərək ügensək, yaxşıрақ ügensək davatqan boğallıqdın, aşınıға köngül koyvatqanlarmı ba, Uyghur məktəblərə berib okuvatqanlarmı ba. Ulama şu kenci baylağı oxşaş, ballarınki küçü bilən Uyghur məktəblərə berib okuvatıdı. Ata-analarga rahmet etimiz. Şu ballar okup çıqqandan keyin ularımıza bizge oxşaş öz ana tilimizde, zuvanımızda sözlep Uyg'urniki izi o'chmaslaymi. Endi Mehmet Canıka, söhbetimizin ahırda özünüzün, bizning telekanalımızın körermenlerine siz yaşavatkan juttiki qirdaşlarınızga tilek, niyetleriniz bolsa merhamet. Hem de sizlerning telekanalga bu yeniraktan açılgan için uzak ömür tileyim. Hemişem bizimki közümüzünü içip, kulağımızını içip, işlerimizge ilgirçilik tilep, söhbetleşip, çoğunlar bilen, akıldarılar bilen, imam başka çoğunlar bilen söhbetleşip, bizim Uygur'unki turmuşunu köstüp, tonuşturup kivatçılar. Şunun köptün köp rahmet. Telekanal, ben bayağı degендek ömrü uzak olsun. Sizler yaş balla, ama şu işlerini sizler atkırıp, menip, bizimki, milletimizinki kaygısını yap, milletimiz yaxşı yaşasın degenini kılıp, keç gündüz işlev atkınlarga Allah razı olsun. Ağırmanlar, жүгіріп, мұхбірлеріңла мәлі жүріп, ашындақ çoğunlardan informasiya bilimlerini edip, жүріп, kanalımız kengaysin, vakti saati uzatsın,
Әмді көріп атқан тамашыбыллағы әмізге, өйшілерге қатыр жәмлік балжақларының инсаф топығыны беріп, еғіршіліқлаға қағалаға Алла Таала еніктік әвәтсін, ағырып қағалаға шпалық әсін. Şu рахмет, сөкбәлкі чақырып мені мәшәді, менің пікірімні оңлығыныңлаға рахмет шіләге. Рахмет Мәхметжан ака, сіздің алтындaki вақтыңызды бөліп, бүгінгі сөкбітімізге қатышпәгініңіз үшін minnettarlığımızı bildirimiz. Sizge zor tan salametlik, ailevi bəxt dileyimiz. Aman bolun. Amin. Amin. Hörmətli teletamашыбınlar, esіңizге salsaq, bugün bizden proqramımızda mihmanda bolğan İşçila Məhəllisinin baş şegitbeşi Samsaqov Məhəmmədcan akımız boldu. Biz bolsaq sizlə bilə xoşlaşmayımız. Fəqət gələsi proqramı üçün sağ, salamet bolalı.